yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Ya Comanda Emwina Arieshe Voice leya so ya kutsinda Ya Comanda Emwina Arieshe Sirili na wena unga harili Unanga bzamalume Zivuyile ekaya Hikuva aswa boha Hibzebzo unanga Khelo vuphati bya Afrika-Dzonga lebyi mi byi tiseriwaka hi makwerhu wa n'wina your brother from another mother and another father Chief Comanda well known as the people's defender. Ndingaka ndinga mitsoni swakudya swa tindleve hikuva vuciva ndi hava ndingaka ndinga khondli mavoko ndi miyela kambe tiko ri karhi ri lova xana ndinga tsakisiwa hi yini ku vona vamakwerhu va karhi va wela egojini ndi va langutile mo ndi mi byela leswi namuntlha a hi ku vulavula ngopfu ka swiputa swi hi onhela ka tiko kambe i ku miyela ka lavo tlhariha se hi yo mhaka ndi miyerile swi ringene enough is enough ene swa dlayisa hikuva lavo tala va vona ingaku u xi dlayela. Allow me to say this again ndi pfumeleleni ndi vula leswi nakambe ndi twa ndi kateka ndi tlhela ndi khomeka kahle emoyeni ku vona vanhwana na majaha ndiyela va karhi va tlangela vuphati bya Afrika-Dzonga ku tiyisa no seketela Chief Comanda hikuva anakeni ndina valanderi tlhelo vaseketeri va mina. Byi hlawulekile hi yo mhaka byi seketeriwa hi tihosi na tindhuna masocha na maphorisa madokodela na tin'anga vafundhisi na vaprofeta mathicara na tinese vahashi vayingiseri na ti-organizers hambi ku ri ti-police forum se a hi byi beleni mavoko ndi vula vunanga bya Afrika-Dzonga phela vuyimbeleri byi kahle hikuva bya tsundzuxana byi tlhela byi susa hambi ku ri switirese no hungasa bya hungasana ntsena ndi hlamala lava va byi abusaka va byi tirhisa ku solana no gegana hi byona ene swi hoxekile sweswo it must come to an end with an immediate effect before the sun set as a bee. Allow me to say this again ndi pfumeleleni ndi vula leswi nakambe se moya wu fikile nda rhurhumela ndi tlhela ndi juluka ndi lava ku preacha se hinkwenu a hi pfuleni tibibele ta hina hikuva i nkarhi wa rito ku kotisa loko mi chumayila mi nga vuli ku kurhula a ku ve xikarhi hikuva lava va nga tshamela emakumu na le ndzhaku va nga lan'wa va huma va famba mi nga vuli ku varhandziwa va hosi hikuva varhandziwa va Satana a mi nga va kombi mi nga vuli ku hinkwenu n'wina lava mi rhambiweke hikuva lava nga rhambiwangiku va ta mi siya na ntlangu wa n'wina mi nyuma mi nga vuli ku hi khensa vukona bya lava va humaka ekule hikuva lava ve le kusuhi swi ta va nyangatsa u nga hleki loko un'wani makwerhu
a karhi a gonya xiganga hikuva loko a heta swi nga endleka xi sunguriwa hi wena u nga twi ingaku u swi bile loko u ake tikamara tinharhu hikuva lava va swimbindzimbindzi va hari ndleleni u nga dlayi nyoka u nduwuluta hikuva ti ku langusile ta mikele ta ku vona xichangana xi vula sweswo. Se mi nga honyeteli kunene mi ta tisola u fana na loko mi tshika vukati mi nga fambi mi fayilerile swivoni na tiwudropo hikuva swi nga endleka mi tlhela mi vuya vhiki ri nge se hela ivi swi mi khomisa tingana na loko mi nyikile munhu nchumu wo karhi mi nga tlheli mi famba mi chumayela hi swona tiko leri hinkwaro hikuva a swi weli ka gospel ku kotisa loko mi lomi foxolo eka makhelwani tlhelani mi yi tlherisa loko mi heti ku yi tirhisa mi nga yi furheki exitangeni xa ka n'wina hikuva a hi papa wa ku kotisa loko mi yimbelela tinsimu ta n'wina ti nga hahi kunene hikuva ti ta pfuxela vanhu ti-high blood loko va zama ku cina se a ti tsutsumi kahle ku kotisa loko mi vona hi nga mi foyineli mi nga vileli ene mi nga hi vonanisi ngopfu mi bana tikolibeke mi nga heti mi va mi nge se hitela emiehleketweni na loko mi vona hi nga dyi buraweni mi nga hi solasoli ngopfu hina van'wani yi hi tlimba mikolo ku kotisa lavaya valaya va swi tiva kahle ku ndzi kambe loko va hlangana na mina veri kambe mi tirha kwihi ematshan'wini ya ku va va vutisa ku alibamu yi ta huma rini wun'wani u heta ku ni fonela sweswi u rimile kwihi ende u swi tiva kahle ku ndzi kwala South Africa loko a ndzi tlurile bodara inge a swi twile xo hetelela hi lexi u nga vitani maphorisa ku va ta ku solivhisa ta muti wa wena hikuva na ta vona ta vatsanga ve le ku tidubuleni vanhu valava se ndzi hetile a hi faleli tibibele ta hina inkomu. Kensasnene alright ku risimu ra kahle kusuka ka Chief Comanda loko va ku vunanga bya Africa kasi ku risimu ro tsakisa swinene I risimu leriya ro tsakisa swinene lera ra ku na loko va kha u teke riendzo karhi u ya kun'wanyana ha u fika ndlela u nga yitwi hambi yo va ile kanjhani u nge yitwi kwalo ka risimu leri tsakisa swinene ndza ku xeweta na ku kamukela kwala ka G1 channel kasi show ya hina I talent show tshame kahle na ntombi ya ka Gaza Ntwanano Bvuma kusuka le ka xihoko le Zanini ni mkhomele silo so tsakisa swinene kasi ndza khensa swinene ku va tshunelele kha u vona channel leyiwana u hlawule channel leyiwana ni lava ku tsundzuxa abayingiseri ku va mi ya tlhava murhi wa nsawutiso xitsongwatsongwana xa COVID-19 ku va hi kota ku pona eka xitsongwatsongwana lexi van'wani va hi sukerile na ku tshemba na pfumela ku matsundzuka leswaku se hi na lembe hi hlaseriwe hi xitsongwatsongwana lexi ninge n'wina mi nga ku mi nga siya sawutisa a hi yeneni mahlweni karhi hi mbala ti-mask na n'wina mi nga sawutisa a hi yeneni karhi ya mahlweni karhi hi tihlayisa hi ndlela yaleyo kha hi hlayisa na van'wana ku hi kota ku hanya hikuva a ku hanyiwi kambirhi ku hanyiwa kan'we ntsena ni khense swinene kasi ni la ku tisa xitiviso eka n'wina vayingiseri kumbe vahlaleri va G1 channel ni ku hi ti 1 ta October a hi ri na artist a hi na the talent search kambe van'wana va kotanga ku fika ni nge hi ta tlhe veka date yin'wanyana hi vona ku ri na ku tshemba na ku pfumela ku van'wanyana va ta kota ku fikelela ka talent show ya hina kasi xitiviso xin'wana xa vumbirhi I xa show liya ya dikapa ya vutomi bya le jele loko mi vona yi pfa yi jampa yi nga tlangi hikuva ku ri busy ti performance kasi
loko vanhu va ri kona mi ta yi vona yi ta tlanga kwala ka G1 channel. Xitiviso xo hetelela xin'wanyana i album liya ya HIV Makhensa leyi nga ta va yi huma hi ti 30 ta October 2021. Na ku tshemba na ku pfumela leswaku mi yimele hi mahlongati. I album yo tsakisa swinene, mi nge hi ya mavhengeleni loko hi vuya hi mina na wena. Fine. I'll do it myself. Untitled Studios, home of technology. La ni katekalayiza ngifika xilwana mina ni xilo fika xinta swo tlangisa lomuwani matwisisa nyana leswo tlulatlulisa tinama na swi kota na mina ku va ku a ni khipangi mirini se a ni ta ti tlangisa nyana hikuva u langutisa bota kona phanga lophe ku tikuma dyambu ri ku tsikitsiki i ti humesa mpete ri wu veka laha ndyangu laha ni tlela na nsati wa dyona leyiwani yi va ku yi endliwe le ndzeni leni swi nge endliki tattoo leyi fanekele yi vulavula, tattoo leyi fanekele yi va na mahungu, tattoo leyi ya munhu wa kona a nge pfuki na siku na rin'we a hanye swisa straight ende xa vumbirhi se i hanyela jele i na vudevhele xikarhi loko a tshamini fanga a tshama kha hala ta ngati xi lexiyani loko xi ri layani mi ta kuma xi ri na tikhondomu hi va vuli ndhawu leyi ku nga na n'wansati sweswiwani mati ni nga mi byala xihundla xin'wanyana lejiwani lexi mi nga xi tivi hikuva ma swi ta ku ri n'wanuna wa wela ka n'wanuna a ni swi tivi. loko i kha i huwelela ku vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama la mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la ku ta munhu a ni tela a ku manese hi pfuneni yini i xamphintrela mongwe aka manese mi loko vene ka channel ya G1 Soli Makamu inkomu hi tlhele hi vuya nakambe ndza ha ku amukela kwala ka channel ya G1 ni ku watshame kahle na ntombi ya ka Gaza Ntwanano Bvuma kusuka le ka xiwoko le ezanini ni ku ni kuma kahle hi tindlela letiya tinharhu kasi nga ni kuma ka Facebook loko u tsala ku Ntwanano Bvuma u ta ni kuma kahle na le ka Twitter nga ni kuma hi vito ra Ntwanano Bvuma kasi ka TikTok nakambe u nga ni kuma kahle ku @Ntwanano Bvuma i muhaxi misava hinkwayo jikelele khoneni ya misava ni va ni karhi ni haxa kwala ka TikTok ni ku ni nga tsaka ngopfu loko mi va mi kha mi commenta ka ti-video ta hina ta mina leti ni postaka loko ni kha ni broadcasta nhlaya mahungu ni endla hinkwaswo sweswi swi endlaka sweswi hi ku ya hi content ya mina ni nga tsaka swinene loko mi karhi mi commenta hikuva swi ta va swi karhi swi ni encourage hi ndlela yoyoleyo na khensa swinene vayingiseri na ku tshemba na ku pfumela ni nge loyi a ha ku tshamaka na hina ka nkarhi wa sweswi ni ku i G1 channel leyiwani leyi u nga le ku yi voneni ka nkarhi wa sweswi kasi nongonoko i talent show na khensa swinene nakambe xitiviso xin'wana lexi a ndzi xi rivele i ku va hi ti 9 ta October 2021 team G1 yi ta va yi kha yi celebrate yi va na celebration venue kumbe ndhawu ku ta va ku ri ka Msecho ka Malamulele awara liya ya 11 kasi ku ta va ku ri na tinqambi to hambanahambana ku ta va na tinqambi ku hambanana ka tona marhambiwa vayingiseri ku va mi kha mi ta va mi ri kona mi va pfuna ku tlangela sweswi va tlangelaka swona kasi mi ti hlonipha mi ta mi mbale ti-mask mi ta kota ku nghena laha ku nga ta va kha ku endleriwa kona celebration leyiwani kasi loko ni langutisa hi tlhelo leriya rin'wanyana ni rivele ku mi tsundzuxa ku hi le ka n'hweti liya ya swa transport ku ti hlayiseni n'wina mi drivaku ti hlayiseni endleleni magondzweni ka mi landzelela milawu hi ndlela yoyeleyo mi kota ku pona ka tinghozi mi ta kota ku hlayisa vutomi bya n'wina ma swi vona na sweswiwana hi le ka nguva liya ya ku naka timpfula loko hi karhi hi driver a hi driveni hi rivilo ra kahle ku va hi kota ku avoida ti-accident kumbe ku va hi karhi hi chayisana laha emagondzweni mi hlayiseka hi ndlela yaleyo vayingiseri ba G1 channel na lava ku tivisana kambe nongonoko kumbe show ya hina ni ku se talent search hi laha hi sechaka talent ya munhu loko lava ku va kha u fikelela kwala eka show leyiwana u va kha u ri na hina laniwana u nga va kha u yi bela riqingho ka 083 958 9310 ni loko u lava ku va u tikuma u ri kwala hina hi nga kona u nga va kha u ba riqingho rero ni nga ku nyika rona loko ri nga twalangi kahle mi nge ni tlhela ni phinda nakambe ni ku 083 958
9310 loko u lava ku va u tikuma u fika la u nga kona ku va u kota ku duma ku va u kota ku va u tiveka hi talenti leyi u nga na yona ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina hinkwaswo as long as u ri talented tihlanganise kahle na hina kwala ka nomboro leyi ni nga ku nyika yona ku va u kota ku va u tiveka u duma u humelerisa handle talenti ya wena u nga yi pfaleli xikwembu hi leswi xi nga ku nyika swona kasi loko ni langutisa swin'wanyana ku va mi nga rivali ku va mi tlhe mi ya nghena ka social platforms leti ni nga mi nyika tona loko ndza ha sungula ku nga Facebook, Twitter na TikTok. Laha ni nga te Facebook mi ni kuma kahle laya hi vito ra Ntwanano Bvuma, kasi eka Twitter ka ha ri vito reriya ra Ntwanano Bvuma. Loko ni langutisa hala ka TikTok i Ntwanano Bvuma @Ntwanano Bvuma, ma ni kuma kahle hi vito reriya a ku cinci vito. Ndzi muhaxi misava hinkwayo jikelele, ni tlhela ni vula nakambe ka n'wina vayingiseri ni ku mina ka TikTok my content it's about broadcasting. U ta ni kuma kahle ni kha ni broadcasta ni mi hlayela mahungu. Swa tsakisa swinene ku va u kha u teka talenti ya wena u yi humelerisa handle. Na mina hi mina un'wana loyi ni nga le ku humeleriseni ka talenti ya mina hi ku yi tirhisa the social media platforms, hikuva ni tirhisa TikTok ngopfungopfu ku va ni kha ni humelerisa talenti ya mina. Ni ku ni tlhela ni vula nakambe ni ku na mi kombela vayingiseri loko mi kha mi viewa tivhidiyo ta mina kwalaha ka TikTok mi nga hesitate ku va mi fika mi commenta swa kahle leswi nga ta hetelela swi ni encourage ku va na mina ni ya mahlweni ni kha ni pusha talenti ya mina ku va ni fika laha ni lavaka ku fikelela kona. Ni khensa swinene vayingiseri va G1 channel, a khensa swinene na ku tshemba na ku pfumela ku ri na hi nkarhi lowu ha taka ma ta tlhela mba na hina, ma ta tlhela mi hi sapota hikuvani ku va n'wina mi kha mi nghena la ka G1 mi tlhela mi subscribe i ku va channel leyi va yi kha yi kula yi ndlandlamuka yi va yi kha yi tiveka yi va na ti-viewers ta ku tala hi ndlela yoyoleyo. Fine. I'll do it myself. Untitled Studios. Home of Technology. Achina mana mana ne, agotera chisote wana kwa
risimu lera ri ku chayina ku ri risimu ra Nhlamulo Cman aku ku biwa nenge ma swi kota ku ba nenge na ku biwa nenge ka gaza n'wina ni nge ndava ku hindzisa hungu leriwana ra ku G1 channel ti-channel ta hina ti tlanga Wednesday hi nkarhi luwa hi awara liya ya nkombo ku ya fika eka half ku bile awara liya ya nkombo kasi hi Wavuntlhanu ku nga Friday yi tlanga kahle hi awara ya nkombo ku ya fika la ka awara liya ya half ku bile awara ya nkombo kasi Sunday yi tlanga hi awara liya ya nhungu ku ya fika la ka half ku bile awara liya ya nhungu kasi swin'wanyani swa ku loko mi lava ku advertise kumbe ku navetisa ku nga va mabindzu kumbe yini swin'wana leswi mi nga ha lava ku navetisa swona mi nga hlanganisa kahle kwala ka G1 channel mi ya commenta kumbe mi ba riqingho ka nomboro ya 0839589310 nga tlhela ni phinda nakambe nomboro ni ku 0839589310 kasi ti-show ta hina ive yi hunguta nkarhi hi 30 minutes a ka ha ri na ti-show leti nga ta va ti tlanga for nkarhi wo leha hi hungute nkarhi hi ndlela yoyoleyo na khensa nakambe ka muyingiseri ni ku wa yingisele channel ya G1 no mi tsundzuxa ka nkarhi wa sweswi kwa wu lahlekanga wa ri ka G1 channel eka show ya The Talent Search la hi lavisisaka talent ya wena ku u nga va u wela kwihi ku va hi kota ku ku humelerisa ku va hi kota ku ku veka laha wena u lavaka ku fikelela kona because haleli pompo ti-opportunities a ti talangi hi ndlela yoyoleyo ku va hi creator this channel kumbe ku creatiwa ka this show swi ta pfuna va ku tala ku va va kota ku humelerisa talent ya vona van'wana bolo tshama na ti-talent ta vona va tsandzeka ku ti humelerisa because a va na opportunity kumbe a va tivi ndhawu leyi va nga kotaka ku va va kha va humelerisa ti-talent ta vona kambe G1 channel hi leyiwana na show ya Talent Search leyi taka ku ta pfuna munhu un'wana na un'wana la nga na talent ku va a kota ku humelerisa vuswikoti bya yena talent ya yena a fikelela milorho ya yena laha lavaka ku fikelela kona. Fine. I'll do it myself. Untitled Studios. Home of Technology. Nenes Bacon Treats yi ku tisela khekhe ra milorho ya wena enyangweni wa yindlo wa nga twa hi ku bakela ti-cakes, scones, muffins na ti-biscuits hi kumeka eka Mdavula eSalani seke hi kumeka eka WhatsApp number ya 081 476 6475 ndzi te Nenes Bacon Treats we serve with love. Mi languti channel ya G1 Soul Makamu mina hi mina BK mi nga ni follow ka Facebook BK wa vurini. Ya kasi ungaya ka G1 channel ya comment na mina ni un'wana wa loyi a nga le kusechweni ka talent ya yena ku nga talent ya ku broadcaster mina ni munhu wa ku broadcaster ni very talented ka ku broadcaster but I'm not talented je but I'm a graduate of media studies that is why ni ku following this is my career so loko kha u langutisa ti video ta hina kwale ka G1 channel kumbe kha u langutisa ka TikTok ya mina tani leswi ni nga vula ku TikTok handle ya mina yi yimise ku yini u nga va kha u commenta leswi nga ta va swi kha swi encourage ndlela yoyoleyo kambe na ku tisa hungu ka n'wina vayingiseri ni ku loko u ri na talent u nga ti tumbeti ti humelerisi handle ku na ti-social media platforms leti u nga nghenaka u humelerisa talent ya we if ku drawa i art drawa u kha u posta kwala ka ti-social media platforms vo Facebook u kha u ti postela ku va swi swa wena swi kota ku trenda ku va u kha u tiveka kumbe u tikuma u hlanganise na G1 ka Talent Search kasi sweswiwana ni lava ku ya gimeta nongonoko wa hina wa Talent Search ni ku ziwa indoors sweswiwana hi le ka vhiki leriya ra ku ka titimela maxelo ya titimela ka vhiki leriwa hi nga ka rona that's why ni ku dziwa indoors a dziwi indoors hi ndlela yaleyo mi kha mi hlayiseka mi ti hlayisa mi va na vhiki ra kahle na mahelo ya vhiki ya kahle loko hi kha hi tshunela ko hala ku heleni ka vhiki kasi nongonoko lowuwana a ku ri Talent Search kwala ka G1 channel muhumeleri
muhumelerisi ku ri Makamu aka G1 kasi muhaxi ku ri Ntwanano Bvuma ntombi ya ka Gaza kusuka le ka Xiwoko le eZanini kasi cameraman ku ri Makamu kasi production manager ku ri G1 ikhense swinene muingiseri wa G1 ni ku itshemba na pfumela ku na hi nkarhi lowu hataka wa ta va u tshame na hina u kha u yingisele tishow ta hina leti nga ta va ti kha ti ku pfuna ku va u kha u pambula swin'wana swintsongo kwala ka tishow ta hina. Tishow letiwa ta hina ti very informative ta pfuna swinene loko va u kha u ti yingisela hi ndlela yoyoleyo. Ni khense swinene min'we ni ngimeta nongonoko wa hina wa talent search ni ku tata u va na siku ra kahle kumbe u va na madyambu ya kahle u ti hlayisa hi ndlela yoyoleyo. Fine. I'll do it myself. Ntakata Studios. Home of Technology. La ni katekalayiza ngi fika xilwana mina ni xi to fika xi ndla swo tlangisa lomuwani Oh, leswo tlulatlulisa tinama na swi kota na mina ku va ku a ni khipangi mirini se a ni ta ti tlangatlangisa nyana hi ku unangutisa buta kona phanga lophe ku tikuma dyambu ri ku tsiki ti humesa mpedo ro veka la ndyangu la ni tlela na nsati wa dyona leyiwani yi va ku yi endliwe le ndzeni leni swi nge endliki tattoo leyi fanekele yi vulavula tattoo leyi fanekele yi va na mahungu tattoo leyi ya munhu wa kona a nge pfuki na siku na rin'we a hanye swi swa straight and xa vumbirhi se i hanyela jele i na vudevhele xikarhi loko a tshamini fanga tshama kha hala ta ngati xi lexiyani loko xi ri layani mi ta kuma xi ri na tikhondomo hi va le ndhawu leyi ku nga na n'wansati sweswiwani mati ni nga mi byala xihundla xin'wanyana lejiwani lexi mi nga xi tiveki ma swi ta ku ri n'wanuna wa wela ka n'wanuna a ni swi tivi Electronic space. Yana Emraise. Mfana wa kampeni lo. Yeah. Itunzo kama tonza wami. Minga sungula kuranza yena. Meni tunzo kama tonza wami. Minga sungula kuranza yena. Mare ranzo marifi. Meni lama kuri pushangatanga. Mare ranzo marifi. Meni lama kuri pushangatanga. Niti enda Yesu, meni lava kuri pusha katanga. Niti enda Yesu, meni lava kuri pusha katanga. Meni tunzu kama tunza wami, ninga sungula kurasa yena. Meni tunzu kama tunza wami, ninga sungula kurasa yena. Ama tunza wamina, ama tunza wanga. Tunzu kama tunza wami, ninga sungula kuranza yena. Meni tunzu kama tunza wami, ninga sungula kuranza yena. Muranza wami na wamatolo. Ninava na kukavela na tolo. Ama na kukavela. Aubuyi sana, muchato wa tolo kwini. Miranzo na tolo kwini. Nekutunzo kilese, nekunaverilese. Muchato wa tolo kwini. Miranzo na tolo kwini. Majonza mina. Fambisana na Mr. Sebza. Itunzo kama tonza wami, ninga sungula kuranza yena. Meni tunzo kama tonza wami, ninga sungula kuranza yena. Mare ranzo wa refi, meni lava kuri pusha katanga. Mare ranzo wa refi, meni lava kuri pusha katanga. Niti enda Yesu, meni lava kuri pusha katanga.